Igama lami nguSamukele Hadebe, ngingu-senior researcher yeChris Hani Institute lapha eBramfontein eJohannesburg. Sibheke umcwaningi Emmerson Mnangagwa osephethe eZimbabwe ukuthi yikuphi esingakukhangela ngesuku nje ezilikhulu eziqalayo ukuze sibone ngabe uyaphambili lelizwe kumbe hatshi siyaqhubeka kunjengalokho obekuyikho ngaphansi kukamongameli uMgabe. Okokuqala sizakhangela ukuthi umthetho uzasebenza ngokufaneleyo yini ebantwini bonke, njengoba khathesi bethi nje bebekhangela izikliwi ngemva kwaMgabe ebeziqaqele uPresident uMgabe. Uma kuchwayisiswa abantu ababulele zenotho akugcwaliswa wonke umuntu. Kanti ke siya ku budget yelizwe. I-budget izasitshela ke ukubana uhloseni ngokuvuselela inotho ukwakha ilizwe kumbe hatshi siyaqhubeka nje kungakhanyi ukuthi ilizwe liyasukuma liya ngaphi. Sisiya phambili njalo sikhangelele lamaZimbabwe ngaphandle kwelizwe, ikakhulu elizweni ndolele engikhuluma ngilo eMzansi Afrika, ukuthi inhlelo bani ezizavumela ukuthi amaZimbabweans jikelele umhlaba wonke enelise laba abafisa ukubuyela ekhaya, ngoba abantu bafuna ukubuyela ekhaya bayithuthukisa ilizwe labo, ukuthi kungabe lemgomo ebanqabela ukuthi bafike ekhaya